Kalau logang dan leveling plotting kayak tiap mau. Azan plotting. LNT JCB apa nama? LNT bewai di tiap. Blong kena makai bala. Rubber blong. SDM po kaya tong to. SDM ronggari. Kebala dormitory khong nui rai sai tiang ro. Bo dormitory kebala third phase je phai ni ro. Bis kang phai ni ma bro tong phai ni mani. SDM ke chin hogra ro tre engineer to sil kaye krong hawa ma tong pai. Tim tit ma khet ni ma nai pai tum. Bor chemistry ro bo. Tong pai tum. Just second phase phai ni ro very try berai nai pai tum. Po LNT at changka we tha ha. Je first phase phai ni ro ni tong thai. We ni bo pon do. Santi Bazar Boca Pairia Kalalogang Golkuram Para Mahio. Egar ojo nabruk nai pai tong live se dormitory area boke third dormitory nai first by second dormitory 1 2 pai ha boke 3 nai tawan ro nu ge tong mo boke balle first phase harau 52 family to ne ma to jana kuriye boke balle dormitory 3 by 4 tong nai ro boke taurai sai ti au biskang 15 de 20 box aro pai patong SDM berai tong SDM kene kau trek ha poro
working SDM sitting SDM dormitory walong se nai nai tong di sa explanation nang khe comment khe di bark walong warna wamli te nya warna tok tong nai tong war ke pok to se bonesti warua khe nai ham nai ba wam song tok to ne ma ripai te ko bo khe tabo kho de tong tang yamani biskang rek le bo khe jaga nuk thaile kam no bolama khe orjana hapungbai laisole ne makcham aja tui saslong tongo aboro yakrai de ong wal de khaye laimi mama khenai ring road nyamo ting kheng ha lama wa nai chinele nai me walong abo hapungmai si yana abo lama thane ma abo malama thane ye ke DM ko ke ke tong chen pa abo ye ke mala ke ke to to tong